Kastimanti ko na ni Kabsat Martin. Dear manang biyanang, idi ka bubingak napili akitag bali na nobya. No saan na napintas ti babae, saan ko apagan ano. Adon ti nagbali na chatmate ko, nga mawan magustuak kadakwada tunggal makitak iti personal. Rogyak man ti agsalaysay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron ti agbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita ti mulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulayo, uncle. Amangon na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis a nanumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijedyo rabaks kao. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat nagiti friends ko ijay ibay. Pasaray Inglesin dak. Jakmet amot isong-song bat kao. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakay latan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay an uncle. Martin ka anakan, anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kayat ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Unang nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kada ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra aksabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo.
Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. At ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa iti purma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, adamo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adom tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nakto da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kugangi. Uncle, kayat yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kayat ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pala nadidigra iti damo apan nakisinarakyaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kaditay babae ang nakatakder ija banda. Di namat kaingingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan nga agpaisaw. Nagandayaw tilangan na itimpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle? Uwan samag. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon.
Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay, damot gayam kadua din nakapuraw itay. Kat puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo tan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya kada kayaw. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayaw mga adeng. Tata, mangantayo pa'y No okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo uncle. Kwa. Ayos lang mate. Naimbagkit di at anasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo na di a klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayaw ni ti dadya uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko No nga ikidawan nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkel, jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkel. Ipabusoy kon kada kayo. Bareng makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay. Itugtugot nun samat akanayo na ni Jibang kaglay ta cellphone nyo, uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain, kanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain. Dajakon paluspusan na jay kaanakan. Nuaklunan nak na jay. Ikasarkaw adagusan. Ay na, agyamanak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika, di pa nagdingig ka. Nalagaan nga mintirik na kan ka, Roberto.
Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag ko man laay. Anya ka day tinagusto am kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapudno na. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka day ta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikano siding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam. Awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka anakan. Narigatain. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobiyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo maggayaman, Roberto mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobiyayaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak tirason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasan ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. danuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay,
nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa Inaram ko aragaws kat sinong batan nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mitanak ko. Mayat kidi sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag ina natapay Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man je, nebulizer ko itabag ko Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no, kasyo nga marigatanak nga gangas, hantan nga mapaniti, papananta. Han kon nga, kaya agawitan, ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lang no kabalak pa'y ti pumutot iti 5. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamatin ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Inot na nay boss. Ha? Apay ngay? Nakadumat ti sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. Isumot la anak ko tong Uncle, ala gastusam, pagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mo't na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mo't tibil na ija ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagadon tinabusbus ko. wan angam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. dayta ngamin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyagdarasudos nanang. Aklo na ka nagdarasudo sa kanagaram iti napintas, takayat ko apakitaan ti ulitag ko ang nakaasawa iti napintas. Ngam kas jay matan tinapasamak. Manipod din awanan limpyo ang nasarakak. Tano da manobyak sinaandak met, adya kamunan niya ti makagapo. Isodyak matan nagaram. Aging gaitaan nalakayan akon abaro. Alakastan, tigayem mo, Martin. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Gastiman ti kunani kabsa triko. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kasta una arigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi.
Adamat ikit kong ada mabalin na itibiyag kat pasaray iso ti asit ganmi nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pala nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gungun dawayan dakmetan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging ka graduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, iso baunam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag idyad dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka. Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Adoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o kon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sika tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudi mo't la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kagdak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan. Kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario.
Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu ngayong gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyamanak nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok kamawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na. Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat na ganansyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No adda makautang kang kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Elias? Santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaraminton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Ha? Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul ang napintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ha? Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adya na itulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tano basit inak isukat. Isublimkit di dayta, ta jak usaran.
Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim day ta, igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mau. Isaw, tirumbengag purma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan day jay nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day jay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panag-aadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung kami na makaadal to'y kaanak ka. Tapno adamo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balayan ti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga raw. Ada nga min impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, Auntie. Ibagam to kaninanang mo kaya namot ti umay barok. Kayat na day jay, Auntie. Sige, ibagak tukin ko na. Sige nga rod, Kainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga dan ni Ilyas sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Ilyas. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mat kayam? Angam sana balin, nanang?
Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asikat ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masaya nga anak mo't. Nagdakkel ti binayada manak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama miken nila kay, ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarenan ka bagays. Saanen ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tan eh. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdekdeket ken nila kay ko. Ay katsi ka Alaek ano di yun kayat ta sayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay? Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makitkita ki jay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamot na nante. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bale, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin a hulugan ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornongak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. E di pagad-adalang ka, amin na ka sa pulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diakla impagaraw akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatangag iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem? Nang? Ay, kat ti kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran day jay, apaman na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan.
May mayat no adan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rod, Uncle. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Jak kayat ti aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang teniti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta manaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, na kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas na aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo na karoba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayan basit. Tarayo ko na, bumala si Wakit din. Ada, anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka nung amin ti pan nakaipakpak na ili na igalays. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, Ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot na ni Ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni Ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, Uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag na kami. Tas idadaan kami at tumulong. Agyaman ak barok. Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay iti inak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod man kanikab sa triko sa napud no anagan, tintay idrama ita. Kastoy tikunana. Dir man ang biyanang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay, tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adun tinagbalin ang nobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man ti agsalaysa. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na, Tatang. Hindi pa lang napanatawin. Aya, sa ito na ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw.
Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y anak kasagana ide? Ngamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kau ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kau. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa dinagan na Christine. Dinagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Ta damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt ken nasingpait. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Ken naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpait. Swerte ni Rico da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, anwam ta napintas no sa dutmat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itaken kwa na kabagays. Bareng sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anubyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang pumulot tila payag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine.
Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray dinak inyam-am mo. Siya ko na tinakiam-am mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumor di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamagan da no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta, oy. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya dayta. Di naktaktakon. Ay, kwa? Ada ngamin inarim ko abalasang ije ilay. Kat inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo ay ano mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwom pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan naken ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, ta yamam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadag ti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo anubya yo tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang.
Nay, saan mo ta? Sika, may 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Naimbaga, no saan na kayo alukon dayjay? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kan ni Alicia. Di naktulok kun da jay. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina kada kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga adna masao ti tao kada kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kan ni Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matang tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genovia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genovia nang Genoviam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamad lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklata na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan na kapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti da dya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakatan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kursunada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakatan. Adayaw ngay naunang siyak. Kundi dilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaganakan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. May saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon hindi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha?
Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Kristen. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madinga na itagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat ko ngay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Kristen. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Kristen. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Kristen. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada analalimtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Kristen. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanay ruwang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abay-bayan tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing ken napintas. No sana gapu iti kwarta. Ay ket makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis. Di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo.
Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot ta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kaskasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun ko nayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag, Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga min ti pan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Un manong. Ala, umay kan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang iti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako nading. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babae a crush ko, ngam naudi akmet gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na ak kumamanan kankwana, ngam daksanggasat ta nakiasawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobyak manan ngam awan nagbayag kadagiti nakarelasyon ko, tasan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan at tila nga ti kitaan iti may sa tao. No dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan. Iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuy gayam mo, Rico.
Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daytaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rogyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nikat, imbagayo kumaanga syaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Ah, kano ni ading mo nga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako tani. Kumbutan dia to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin natangita. Naimbag ka na kayo at akanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasidaan. Nang runa no kastoy akapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mau. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, Wayne. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mo't asikati pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas nga agmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intod na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran ang awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Taamangan numabayagan ni ading mo.
nga oras no sumangpet ni Tina Leona. Ay, sigurado nga marabyan day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pay ti kayat niya ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay agawidak nga roden Leona. Sige nga rod tatamando. Ay nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Ah? Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta, nadanon kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Wen manang liyon na. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mangintertin ken ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyon na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agarom kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rod anak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa. No pagpilyon nak no asino ti magustuak aparaken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpat lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti pudno nga ugalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ang makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkan day jay nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sabali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, tina.
Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko, da kayo umot gayam tatamando, nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko ket adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni Manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat kaw. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagiti agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo ta bumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di ngay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang angam dayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Ket padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbagta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amuna ta kano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la simbangpot. Ay, agora kayo. Agpractice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Amo yung jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Dahita nga rod ti problema. Oray karabaw English hangko nga amo.
Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak ito'y lakot ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuam dito anak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na ija kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasaritan nak je foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rod din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mo't kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di ka mo't ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kanitina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di mo't imbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara ko. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun na. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti English. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan.
Manang, nalpasan ti kasarmi kin ni Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapudno na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakat akon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Hun nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katadtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakaidtan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katpas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Siging man nga ron. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patanti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Tiamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon kulatan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayim mo, Leona. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.